At kasabay po, Maya Payoras, ne po, yung at mirasin naman po yung katamong konbensyon at yunongan po rengkeng dalan na tinalo ne po at tsutanangan at masaya pong abak katamungan. At ngayon po lang maka pending motion o panukala ne po at kareng katamong mamuntukan ne po retang malyaring burida po ng ipalob munikala banting upayang sabihan tamo po malayaya po yung metong at metong kay katamong. At bayo tamo po munta kareng kay katamong mamuntukan ne po bisa ko pong mamalita mapilan feedback kareng mga labas sa okasyon ne po. Kita pong July 18 ne po nung rin may katinla pong konbensyon deng medium ne po nung rin reng mapilan nila po may kadalo kanita ne po ing uling kasulukuyang masikaning kurang kanita ne po at pero ing matuang gamit tamo po kayabe kanita ne po pakanta niya maning kay katang at sa kilala po ning sabi rapid din kapatid ba kayabe tayong ngening matuang gamit na ning sibular ne po metong ya po kareng maswelo la po rin kaya katamo pong manungkulan kayong region at rin kaya katamo pong matuang medium ne po kaya tang karelang konbensyon di nalola ne po at metong agewara po ka rin nung ka rin diniscuss dyan naman po karetang itang kaya katamong kapatid itapong nung Albeco Ken TV Dr. Acero iya po yung doktor ng rin diniscuss no po ring miyaliwang alternative medicine ne po king herbal medicine nung makananing pamanggawa ne po tiro na yung paralan ng pong mapilan ne techniques ka rin po ne niya din damdoring kaya katamong medium reng tinagong kanita po itang hanggang tiro na pong Dr. Acero ne po nung ka rin ayal benye po ken channel 2 ya kanito ne po ngini po salamat Doc kita pong salamat Doc metong ya po ka rin host ata pong guest ka rin ne so uling diniscuss niya po ka rin kakatamang medium deng miyaliwang herbal medicine ne po nung makanano lang gawa ne po kadua itang kaya katamo mo naman metong manungkulan ka rin kaya bela po rin kaya katamo pong manungkulan nung nakarin diniscuss niya naman po nung makanano ing techniques keng pamamasis ne po nung makanano itang kalam may papagkalob ne po agagamit na rin kaya katamong mamasis so atin tamo pong kaya bela kanito reng mapila na Director of Medium ne po balo din po kanyan baka po taburideng discuss karet ang kayabe tamo pong manungkulan mamasis ne po nung bisa lang bureda po itang alawang technique sa tiro da ren kaya katamo pong mikibalo kaya antikatiting kabagayan at kadwa po napun po rin metong ya pong imbitado yung kaya katamong kapatiran uling pong membro tamo ketang ausandang United Healers of the Philippines ne po nuno ka rin magrepresent kaya katamo po yung kapatid Billy ne po yapin ng Council of Curandero ne po nuno ka rin membro tamo po karetang yaliwang healers na ning buong Pilipinas. So nabong po kaya betala ring miyaliwang healers ne po kayong mabiluga Pilipinas ne po. Retang miyaliwang asosasyon, miyaliwang sekta ne po bang uling ating pong mikatin clear air and climate change forum ne po. Nuno ka rin itamo po metong tamo po karetang imbitado na ikitala po ring miyaliwang menungkulan mo naman ne po may itong lakaring speaker katulad na po ning keng Department of Earth ne po dating secretary
O ano, ne po, reng maging senador tamo, uling la po ila reng maging author ketang batas na ning Clear Air Act, ne po, Senator Alvarez, ne po, ang po Joelino, at miyalawa pong kilalang tao na dinagtang keta pong forum ito. Nanuno ka rin, ini po may organisaya, paulid na po rin United Healers of the Philippines. Ne po. At kaya biya po yung Union Espiritista nung ka rin, kakilala din niya po. Ne po. Bayo-bayo ne po, may itong ning accomplishment ning kaya katamo pong kasalpantayan ito. Ne po. So ila po reta ring malyaring balita ko po kaya kayo. Ne po. Na may labas activities ne po ketang may labas sa Sabado ang po punapon ne po. At ngayon po di natalang pagkakataon dahil kay katamo pong mamumtukan ne po katulad na po ning sabi ko ketang Aldo ne po diniscuss na ning kay katamong pengaring kendalan nung no ka rin kailangan po at tamong mumunikalang metong patakaran ng pong nanuman pong ikasulong na ning kay katamong kasalpantayan. Nyapin po, sabi ko kaya kayo, kailangan balang misan mo king pabulan, itamo pong local officers at intamo pong meeting bang kanita. Pisabihan tamo po nung nanuitang papalad tamong malyaring gawan tamong ipalub munikala king kay katamo pong convention. Ne po. So siguro po kareng kay katamong mamuntukan kanyan o kareng kay katamong manungkulan kareng bawat sentro ne po malaya tamo pong mamalub metong munikala banting upayang iya po yung maging o metong malyaring pisabihan tamo at pag-aralan tamo na malyaring mamiya pong panyulong king kay katamo pong kasalpantayanan. At ngayon po siguro hindi lang kung unang pagkakataon ne po yung kay katamo pong mamuntukan kiniking pamanadsad ne po ay po yung paninayan tamo yung kakatamo pong kapatid darating. Maya payabak po kaya kayong pengarik pumpun kapatid. At payabot ko po yung maragulang kapasalamatan kitang metong nga Diyos. Unti mo rin po kayong pengarita mong gamit ng Apostol Santiago. Pauli na po ning kapamilatanan ng kayang Spirito Protector. Metong po karang kapatid tamong manungkulan ng pamanadsad. May taguy dya pong migpayampun yan king Cebu tagumpena ng biye. Yung kapatid tamong baby Salvador Manaloto. Kami pong kapatid na king pamanadsad, may bigla ko pinandin. Nagyan pong aliwaman po yung dapat kong sabihan nun pero uling iya po yung maging isipan kong problema na po yung pamanadsad. May bigla ko, uling at yung palaki ni makpayampun niya. Kami pong kapatid na ka rin, akong mamuntukan na, ang poring, kaya bi akong manungkulang ka rin, may mang po balo. Ne po, may mang po balo yung makapayampun niya palaki ni. Pero kami po, balo mi, yung kapatid tamo nga ito, masaki iya. Uling pong delawan mi ne po, deng pengaritang mapilang karin, pintalan minigit ang kayang baletok nangan. At kumbinsan miyapin po, gamitan yung kasalpantiyan ng tao. Nyapin, pero makanyan man po kapatad, inyang akasabi kayo, uling kaya beke pinkeng magpatuto keng kasalpantiyan ng tamo, asambitla na po ka na ako yung maging problema ng tikanini nga na. Mamuntukan na era ko kaya kakit din ba na Espiritu. Bakit? O tating ko nga ng panandaman, era ko hausan. Tutula kaya, o ela tutu. Ya po yung maging problema para kaya. Pero kanako naman po bilang mamuntukan, kung naman po problema ito para kanako.
Bakit? Uling balo ko po, yung kapatid tamo, metong ne kareng menay ng misterios, kim Banal Espiritu. Metong ne kareng migpatutu, uling katang minumuna ng panahon, bikas may sakit yan naman po, kalupan yung sakit na yan, pero yung Banal Espiritu, inulo ne, hinayap ka. Ngupin, natural mo, kita mo, tao-tang magkulangan, ne po. Nung yata mo magkulangan, yata naman siguro sakit. Agpangkyang makasulat. So, inya sasakit mo, uling magkulangan tamo. Ne po, inya yung kakulangan tamo ngayon, inya pinpunumisan, yung kaya katamong babayaran. Ngayon po, sabi ko po kay kapatid tamo, bilang manimuno, mo na pananayan nga usana kaning Banal Espiritu. Nung ating kang problema, lapit teking Banal Espiritu, maus kayo, parkil tamo. Yung gamit ng apostol, lagyan ng oras sa usan tayo, ako pa po balong mi pakarini ako, di natang inyapalakpakan tayo po. Tutuya po sabihan ko ini, kami pong kapatid yung kimpaman at istong minaos ko, ako pa po balong mi pakarini ako. Nyapin po makanyang keng pagmaragul. At iki ko naman po, huling ako po magpatutu kay nganti kanini, nung wala akong ikitutu. At yan ako man paipagal, 1972, 2015 na ngayon. Pila na pong banwa. O magsakripisyo ko makanya nung ito to. Isipan ko po talagang tutuya. Yung pamanahid na. Mupin, pengar ko pong kapatid, nung magipagtutuan ng tamo, kailangan, tamo maglihim. Tamo lilihim. Halimbawa, ating kapumburi, kim Banal Espiritu, kami patutuan, lapit ni, magkonsulta ka. Ngayon, yun kami patutuan, malay mo na ating narugong problema yung kapatid tamo. Pakisabihan mi, magkonsulta kang pasibayo. Kaya ba't nung yan ako magkonsulta kang pasibayo? Kaya tang katlo, nung yan ka pa may patutuan, maus na kangaliwang medyo kapatid ko. Malyari nga ka po may patutuan. Gusto pong migsadya tamo mo rin. Ya po yung aranasan ko, kilob na po ng kakatamong kapatiran. Uli nga ako po, dinala na ako naman po ketang ausandang may patutuan. Pero agyang mirasan ko ketang may patutuan, iki ko naman po, itang may patutuan na ito, inya may patutuan, uli nga tinping kakulangan. Luwen niyo po. O ba't kami patutuan nung wala naman pong pamagkulang, ne po? Agpangpuking ebanghelyo, nung kanong gagawin mo sa paine, ala na yung mga ibilin sakit kaya ka. Anti mo yung binili na karantawe, ito, uling Yehova, yung manulog kaya ka. Meto niya pong makatala, Exodo, Kapitulo 15, versikulo 26. Di kami pong kapatid yung pamanad sa din ka matutuwana, no? Agyamburi miyang sa korwan, yung kapatid tamo. O yung totoo na, pilang kami mong makatalakad medyo masikang ka rin. Di kami nga doang kapatid na busy. Si Brother Joe, Brother Matt, masaki iyo. Yung metong nga gabi, yapong piping, tengkwan tekwadya. Muntana ka man po paring Matt, yan naman magsilbi. Muntana naman po ka rin, kaya be aliwang manungkulan, kapatid ko, makanyan mo naman po at ilang kadailanan. Pero yan po, kaya pa nakitwag pang kayong sabya ng Apostol Santiago, kaya rin kayong pamanadyan, isasabya na po, pibabatan tamo. Uling datang naman nga ng panahon, gusto nga piba tayo yan, akit na ng Diyos, makapagtapat kayo, ano, ing ega-naga ng bureyo, ibiyan na kayo. Dakal pong dakal. Salamat, ating mesa, babir na po. Dakal po salamat kayong kikatamo pong mamuntukan kayong pamanadsad ne po. At ito po, atin naman palang makapanabilin ne po. Inotes na pa na ning Banal Espiritu kapong ako na sabi na malago ang panahon ne po.
ita po papuntahan niya po yung kikatamo medium king pamanadsad. Nung makanano yung kikatamo pong kapatid sekretary na po ng PPC 5, yung kaya pong kapanamdaman. O at least po, atin niya pong dela pala ng Ambala Espiritu. Niya po, anyapin biyang po niya kini. At ngayon po, Lading, ining kapatid ama si Tabilis, dinikil ko, kapantalas ng bakparin. Tubod yan, pasibayan gamit ko, kailangan na ako ng sekretarya. Yan ako yung nagusto ka kay Dere sang kunya mo. Dere sang kunya, bisa ka magampon. Bisa ka magampon, ala kung kaya biya, kung biya, sige ako maalam, mabinasis mo nga. Para kaya na bago nga sabihan niya, along yung spiritu. Kaya parang may pauli ko niya ako. Ay, pintalaga sa mga stabilis. Igbalik na ako ng balo na po, balo na ng pagkagal, tubura na ako kagag. dalam selama ini medyo yung migsarya na po. Ilang wala ng kikatamo. At ngayon po, yung kikatamo pong mamutukan niya po, yung isip ko din po yung kikatamo na naman. Muna po, maya pa habak. Muna kitang kikatam po nga meto nga Diyos. At ang timurin po kaya kayong kapatid kong talasal pantaya. Ngeni po ngaldong iti bayok po malaus ka rin ka na akong amano. Bala mo ating kung silipan ka rin kaya katang kapatid ni Brother Jesse Gomez at Chuya pala. Maya pa abak po. Ang po itang kaya katamong kapatid, Sister Dina, bala mo, kaya naman yan. At malugod siya po yung Diyos, pasibay, pikit-tikit na katam. King kaya katamo pong pangayaw, king kaya katamong katungkulan, king nga pong Ginoo. So ngayon po, yung kaya katamong convention, na metong niya pong atalakayan, nung nano po yung marapat ng gawan, rin kaya katamong manungkulan ng po pa rin kaya katamong miyembro. Niya po. Wapin po sinabi na ng kaya katamong kapatid, babalita na, dahil milyaring activities king kaya katamong kasalpantayanan. At itamo pong makapasakop king kaya katamong kasalpantayanan na iti, pilit tala pong accomplishment o pilit tala pong gagawan, dahil aus da puring matas pa kaya katamo. Kalupad da puring convention daring medium, migaten tamo po kanita ang gamang babagyo. Ne po, mintake po kingalong kaya bemiya po yung katamong pengari. Ing metong pong purpose ka rin, bat po din katamo pong medium padala-dalang antimong convention da. Uli na po ning purpose da rin katamong kapatid king katamong kasalpantayanan. Mi isula po ring idea rin katamong gamit na po. Yan naman po anting pagmaragul. Yung kaya katamo pong official medium keti. At yun na po yung ID, ma. Ay, tao. Palakpakan tayo po at inyong ID. May isula po rin ID rin kaya katamong kapatid medium na po. So, birin sabihan natin tamo pong den kaya katamong kapatid, yung kaya katamong kasalpantayanan, mimiral pa mo rin nung makananuyang mulay masalese yung kaya katamong kasalpantayanan. At ang timurin napon po, minta kami king UP Manila, Diliman. Migaten tamo po ketang Congress tamo, Clean and Hair Congress. Kaya betala po ring matas sa katungkulan keng lipunan, ne po. So, proud tamo po. Proud tamo po itamong espiritista, bilang espiritista, akikilala na katamo po ning kaya katamong gobyerno. Ne po. So, etamo po mapalad kanita. Metong tamo po kareng inaus na ning gobyerno, bang makilaw tamo ketang metong kongres sa ita. Miyayaliwala pong kapanwalan, ating pari, ating madre, ating babaylan, ating miyayaliwala po retam, pero para-pareho la pong manulo. So, metong po nga kakit ko kanini, ne po kasantinging panyulong, ne po, wata pong buritaya po yung panyulong,
Ya tayo po ay awat siya ng mismong kikatamong lipunan, awad na kikatam. Ne po. Bakit po yung purpose na nita, kitang Clean and Hair Act na po, ne po. Itang malinis sayangin. Kalupa na po itamo, gagamit tamong herbal. Ne po. Pero kaya kikatami pa naman po masyadong polluted na. Nung pong kikatamong gagamitan na herbal, marakalya naman pollution, makananya pong kumayap yung kikang uluan, ne po. Hanya po makanyan niyang may malangkas yung gobyerno nung makanan tayo pong sopan. Kita mo pong antimong metong gugobyerno kaya antimong kasalpantayanan. Uli pong metong tamo mo namang suluna ng gobyerno bang kanita yung programa na naman makanya nga parandam kaya katamo. Ne po? Uling itamo mangis nawa tamo kailangan yung sisingap tamo ngangin malinis siya. Bang kanta kaya tamo po sakit. Ne po? At pasalamat nakman po, karening kaya katamong mga ganakang opisyalis na, ning kaya katamong lunduyan. Cooperate la po, pilan kaya pong sakyan na may konapon. Panimuna na po ning kaya katamong PPC-5 President. At ang timurin po, detang kaya katamong aliwang kapatad, sana po, nung malyari, magkyabi tamo po ne po. Agkatanda ko po. Na buri ko, akit ko lang mabilog dening opisyalis na ning kaya katamong PPC-5. Da kayo po yutos nun agkat da kayo, kalupayo ko muna man pong gagawa karing tungkulan. Nyapin na niyang minsan nakasabi kayong mamuntukan na ning tatak, padala na laka na ako retang application da, retang medium da. Eko po sana dali, bangkan ta 2 kila eh. O neng may pilit kong kingwa ko la. O bisa kayo ako, mikita na kitang kay, sakyan tanya ita sakyan na magmetong tana sakyan, nakpapukarel pero makanyan man po yala may katukiring kaya katamong kapatad. Beri ko pong sabihan, hanggang din pong professional, doctor, engineers, doctor, then po mag-congress la po rin. Mag-create lang meeting din, makanyan. Meeting uli pong mamaliwaya po yung panahon. Ne po. Pata, nung malakwan ka kayong panahon, nung doktor ka, ala nakapunguluan. Matwana ka. Itang balo mo, itang matwang ka, ne po, sistema. Anya po ala lang patugod din, hanggang matwanin, basta professional ya pang, hanggang yan bibili itang lisensya, no? Mamatent la pong Congress din, mag-attend la po kareng meeting makanyan. Uli pong tuturuda po itang bayong medisinang pwede dang i-apply kareng-karelang pasyente. Makanyan mo naman po king kaya katamong kasalpantayanan. Yako po bubulalag kaya kayo, kalupa na po nung minsan, tamo aiwasan, ding kaya katamong miyembro, mga ilangan lang saup antimo kareng kaya katamong gamit. Ne po, malimit po, mas masanting po sana kita mo pong miyembro o itamong talasalpantaya. Pota pong kailangan tala rin kaya katamong gamit. Number 1 po, pabaluta mo po ka rin kaya katamong opisyalis. Uli po ilaring mga siwa kaya katamong kasalpantayanan. Nung po ating milyari kaya katamong pasyente, alala pong balo rin kaya katamong opisyalis, mabaya pong bagya. Anya, sana po kaya katamong talasalpantaya. Iya po yung pauna ko kaya kayo nung mangailangan tamo pong saupda rin kaya katamong gamit. Pagsabihan tala po rin opisyalis. Pabalo tamo po ka rin kaya katamong opisyalis nung kailangan tala rin kaya katamong antimoy kaya katamong pengari. Ne po, nung kailangan tayong magserbisyo, pabalo tamo po ka rin kaya katamong gagalon timong opisyalis. Bangkanta po, maayusan ngan po yung kaya katamong lakad. Yan na po sabihan ng balang metong kaya katamo na emi naman balo itang meganap makanyan. So kailangan po pabalo tamo. Uling kailangan tayo po ita. Uli po hanggang no karin tamo pumunta, deng doktor, magreseta la po rin. Magreseta ya po yung doktor. Potang kahit i-take note da po yan sa sinup dalaret ang karelang timong peka prescribe dang gamitan dang panulo. Ne po. Potang kay mag-base la naman din doktor ketang karelang sininop a record nung nanuya po ita.
Ne po, nung nanong panulong binyena kaya ka. Lawe niya naman nung nanuitang panulong bayo ng biye ka. Uli pong makanyan niya naman po yung kaya katamong kasalpantayanan king kapanaw ng tamngeni. Nung minsan ning tao talasalpantaya, sabihan na king kayang sarili anawari balo ning espiritu na manandaman ko. Ne po. Ngeni pong kasalukuyan kaya katamong biling ngeni, wala na pong bingot kaya katam. May garal tanangan po. Siguro po anak tapa mo at yuta na ken. Kaya tapong panahon da rin kaya katamong pengari, magpatutuyin kaya katamong ginong Diyos. Minsan sinimbaya mo, ausana ning banal na espiritu. Di kaya na makaluklo kaya tang banda na ka rin, tuldun talakad ka nga na manandaman, kamunta ake ngarap. Ne po, uli pong mamiyang tandahing banal, bang kanita retang tao tumibela king karelang kasalpantayanan. Dapat ngeni po may garal tana. Ne po, nung mangailangan kang saup, lumapit ka. Ya po makanyan ne po. Etane po susubukan kasi etane po kailangan ni subok Etane kailangan subukan, lumapit ka nung mangailangan ka. Katuk ka, buklatanan na ka. Ngayon nung kinatukta mo po, makasarayang pasbol, kanta ka maglili. Yan ako biklitan, yan ako tinggap. Ne po. Pero nung kakatuk ka, bisa tamo po ang pongali nga pong gino, pota pong ating kang koneksyon kaya. Bisa tamo po ang pongali, buklatan na katamong pasbol. Anya sana po ka rin ka na akong kapatid, kaluguran na ka talasal pantaya. Diyan tamongan pong balansing pangunawa, inga kakita mo, nung makanano tayo pong atulid itang maliyam pong, nung ka rin tayo dala itang masanting. Ne po, pota po dingali wasabiyan dagan, potang mahigit ene po tuturan ning ba, pota po ene turan ning meto nga medium. Nung minsan, atin niya pangasabi, atino dana ne po, uli na po nitang pota itang practice tami, tamo naman tinod. Ne po, pota dinarek tatamo mo getang medium, dikilan mo kung ngeni, masakit ko. Ne. Pero kaya katamo pong pamunuan ngeni, malimit pong sasabihan tamo, anti ko na mo pong pagmaragul kaya kayo, yung kaya katamo pong pengari, basta konsultoryo kaya niya pong kaya katamong sentro. Ne po. Yung kaya katamong gagawan na konsultoryo, bala yatang webisito, kaya masakit. So, at yun naman din, yung kaya katamong opisyalis, malimit mo pong awsandao, lingatin tamo pong direktiba ken, yung direktiba, yung obra na po, datang kaya katamong iling session, nila po rin, ating upaya, ne po, ila po rin mag-organize ka rin, nung ating pong masagit, ang pong nano, konsulta, at suya po kitang kakatamong bylaws ita. Reng Director of Medium. Ila po reng ed kitang kakatamong session ng tikanita. Nung pungalayo, yako po mo naman, malyari ko mag-attend ang po rin kakatamong gabinetis. Ne po? Anya sana po kaluguran na kapatid, ya po yung kakatamong dapat gawan. Dumalan tamo po kitang gustong proseso, bata mo po nga magkamali. Ne po? Dumalan tampasbul, dadala nawang. Uli sabihan daret ang dadala nawang. Ne po. Dumalan tampasbul. Open niya po yung pasbul na ning kaya katang kasalpantayanan kaya katamo. Nanuman po yung kaya katamong magung problema, kaya katamong kalusugan, nung kailangan tala po rin kaya katamong gamit, lumapit tamo po ka rin kaya katamong opisyalis. Andala pong sumaup kaya katamo, may gitlapitan taya naman yung kaya katamong gamit. Ang gampong matutudjian, talakad at talakad siya. Palakpakan tala po rin kaya katamong kapatid. Malugod siya po yung nga pong gino, pasibay po, bibiyay kayo po yung maya payaba kaya kongan. Sana po datang paingaldo, maging masigasig tangan ni tamungan po. Miyembro yaman ang pong manungkulan. Ya po yung kaya katamong, ya po yung panagkat ko ini, sana po abu utala rin kaya katamong opisyalis, kaya katamong pamanglakad. PPC 5, lalo na po naluluwal tamo nung malyari po 100%. Dahil kaya katamong sentro, mag-present la po rin opisyalis da. Maya pa abak po kaya kongan. Dakal pong salamat keng mamuntukan tamo po kay King Sibul. Ulim pong masipag yung mamuntukan tamo keng Sibul, masipag la naman din manungkulan tamo. Palakpakan tala po rin manungkulan ni Sibul. Ito po, inspire la po rin kaya katamong manungkulan na nyapin uling nga kagid masipag yung mamuntukan tamo. Ne po.
O rengkeng alawa sentro. Magsipag kayo naman po balang sumipag direng mem kaya be yung manungkulan. Ne po. At ngayon po, tatak po, yung representative na ning tatak. Alay po yung mamuntukan atin tama pong representative bata kenik. Ito po. Maya payabak po lang kaya nga kapatad kin Diyos. Di kami naman po kitang kaya kami lang naman pong maging problema. Etong mo po na naman po ang activities kaya kalan ni kayo meratang. Makanya mo po. Kasi po, hanapin po kung may itong pamilya, kayo po yung kaya kaming pengari. Kaya minsan kaya kayo na kami mo po magibalita, uli po yung kayong bilang pengari mi, bilang yung kaming anak. Kaya makanyang kaya pong mamasa kaya kayo. Kaya po. Stuya po. Tutuya po ito. Awa po, tutuya po ito. Munang-muna po kasi tamo dakal ta responsibilidad king pamilya. Kailangan tapong medyo kumayad dito, kuli pong itamo mo po yung asahan da. Dakal ta po. Tapin po Nyapin po, mamasa na kami mo, katang balita kaya kayo. Timbo po ngayon, kaya kami mamuntukan po layo. Tinya po sigurong pasibayo, mabayat, kadahilanan niya po. Napasibayo, manyagya pong kapagpasensya. Nuli pong itamo, naman po magpagbiruanan, makitutuanan tamo. Nuli pong Diyos tamo, mabiyat, kahit nangan po itang sablang gagawan tamo. Sana po itang maging dahilan tamo, maging biya tamo, maging tutumo, maging sarili tamo. Banting upahin itamo na naman po itang maging dahilan tamo, ipatutuan tamo, kaya katamong pangay, kaya katamong pamanungkulan, na naman po itang kaya katamong advance sana. Ing Diyos, ang importante po, ipagkalob na po kaya katamo. Lalong-lalo na po, karing manamdaman. Sana, itamuhan po, may dinantangang kapaldanan, karing kaya katamong manamdaman, karing kaya katamong balang pamilya. Banting upahin ka matutuwanan na po, makuha rin balang sarili tamo. Tamo po, dakal pong dakal, salamat. Dakal pong salamat kay katamo pong busy. At ngayon po yung dalan ne po. Nung po yung ito po yung kikatamong pengari. Yung kendalan yung kikatamo pong pengaring Anthony. Ngayon po, karakalta naman po ni po. Babiya tayo nga po yung maya pa oras, yung kay katamong ginong Diyos, pablasang kapamilatana, makatipon tamong yan ikimetong at tabernakulo, para ipayabot no kay katamong retang kabyas na paibat kayo. Uli pong yung Diyos, maragudya kay katamong. Ala na katamong sawang titigtigan. Ngayon po, dindam kaya po ining kay katamong ngayon, ing pisabihan po keti, panyulong, neng oras sa iti, kumbensyon. Nanula po retang munikala, uli pong sabihan, dindam ko nandin, alam pending, amunikalang, pisabihan agenda ngayon, ing oras sa iti, king panyulong na ning union, ning kasalpantayan. Buri ko po nga balo ngayon dapat, nung ala pong pending, isipang ko ating pong pending, king kanakong darandaman karing kapatad keti uling ketang minu ng kumbensyon, karetang minuna pagketang milabas sa lako kanito. At inako po dimdama metong munikalara, ding kapatad at atalan, at mani muna kay katamo at dinina ng katungkulan ng metong a Diyos sa makatas kay katamo. Anya po, yan dapat tamo pong pisabihan. Nanula po kaya retan, dapat nang ikasulong. Kaya pong Domingo sinabi ko na lang. Minyena ko pong dita kay example, nung makananuya pong may labong yung kasalpantayanan. Lalo na yung sibul tagumpena ng biyan, nung makananuyang may kalikom, ameniwala ang puntalasal pantayo. Uli pong
gawin na po sabihan Apostol Santiago, alumakad kayo itakbang yung imbitasyon, ana. Buri na po sabihan, potang dadalo ka, karetang kekayang kapatad. Nung makananuyang mitalakad mo naman, ing dalanan ng Diye, kapamilatanan ni si Paganda, ding manungkulan at etaka ng Apostol Santiago Keti. Nung makananuyang mitatakin intatak na ng bayong biye, makanyan mo naman po king pamanimuna ng Apostol Santiago. King matulid po sabi ngeni, ngeni pong panahon na iti, ilan dapat tamong tukyan deti, nung makanano na katangyotos, munta ka rin at munta ka rin. Uling ating ko pong darandaman ka rin tala text, uling yang puli ko bibilista. Pota ka nun dadalo ka, karetang kapatad mo. Anti mo ng gewa, anti na kang milapit kin Diyos. Anya po, itamo manintun tamong en. Ing painto ng tamo, ako ping karening kayanakan. Bilang pong binalaldang advisor na ng PPC5. Paninto ng talang masipit, detang makatulak yung metong a Diyos. No ka rin la kaya reti, talastas ang talang pane. King kumbensyon na iti dapat siya mo pumibuklat. Nung nanula paretan dapat talakaran at panimunan. At imbalang metong naman kekatamo, hanapin etamo mangmang, ana. May garal tanang ana ning mamuntukan. Imbalang metong nga membro at tinanggap king kasalpantayanan, malyari yung pasakop king metong nga mamuntukan. Pasakop kayo nga na. Anya, itamo ngeni mamuntukan ka, nung nano ka man sentro, kailangan pasakop ka. Karetang makataske ka. Alya po makanyaning kekatamong panintunan. Pota pong makapasakop tana. Inkimot metong mo po. Uling niya ko ating kong experience sa niyang panahuna, alalakad kami ri Apostol Santiago no makanano na lang inorganize din tao ketikin sibol tagumpena nimbiya. Ala pong oras nung makananong lumakad kami para dumalo ang aretang kapatid na mangailangan. Yan pong Isabela ngayon, metong yamo po, di takyamong oras sa lalakaran mi. Malambat pi sa Sabiana, malambat pi sa biyandaring manungkulan kanita, ding makatwa na ni sibul tagumpena ni Mia. Uling istong anapin Apostol Santiago kanita, ing wayo-waya nga na, ing ali-aliya. At yun naman po ata kay banal kasulatan ito. Anya po ngeni, nanula po kayan talaga retang target tamo. King kumbensyon na iti. Ding manungkulan namo, ilan lalakad, antimo ito sinabi na ning mamuntukan. May kipagkumbensyon ketek hindi liman. Kailangan po itong mitipay, itang memorandum ay tanong nanang pikayari na imbalang metong at arasal pantaya. Ing malyari ng igalang deti, igalang no po retang manungkulan. Uren po rin target tamong eni, nung makanano tamong makapisasan metong. Ating ko pandimdam, kanita kang Apostol Santiago, hindi ta kadifrensya nga na agad siyang lalarinan. Kaya pong kumbensyon, karike din daw. Nung ating pundita kapamid, dake-dake yung kailangan larinanin ning kasalpantayanan. Ding mani muna, detang hanggang manungkulan nila rin dapat ka rin. Dalawan lo, pagsabihin. Uren po, anya po, nung yako mo po, kanita pa sasabihan ko na. Anti mo po, inkumbensyon na yan, malyaring inkumbensyon na gagawan tamo, pubalo ng pilanin banwa. Siguro po, lagpas na ikinga po ng banwa. Pero po, emi po panandaman uling kayabe ko kareto. Bala ko po,
alapang matibe pagtibe na ning kumbensyon. Puros mo pong itasalita mo, ibalita ke yung problema na ni sentro. Ibalita ke yung kaunlaran na ni sentro. Ibalita ko, bala mo po makanyan mo ilalto kay katamo. Makananoy po ita sinabi na ning kay katamong talatay. Ing itakbang tala rin kay katamong bitis. Ing kailangan dumalaw tamo karetang kapatad. Uli pong niya ko din asang kong biye ang tiga nito. Isipan ko po niyang panahon ng Apostol Santiago, insibol bayo ipam. Nung nokaringan lugal mengaras kami. Anya po babalita, anya po nung wari po, gigisingan ko na mo, uling hanapin, din, sinabi ko nandin, ikayo na, insasabiendang pag-asa na ning kasalpantayanan, uling ikayo ng makatalan. King kasalpantayanan. Kunin pong itang metro nga kaya na kan may kibat siya, dribble, taya ka no. Lalo na, siguro, kami kakayanan kanita, brother Corpus. Nilalawi ko po kaya ni pila na kami mo. Senior ata, matanda sa na yun, nararengay. Bilang-bilangan ko la po. Ding may mundasyon na po ng sibol tagumpenan hindi. Anya po bubuklatan ko la rin bata mo pong lalong tumibiking kasalpantayanan. Uling iyang kekatamong sandalan iti. Uling iya ko niking panahon na iti iyang meging sandalan ko. Iyang meging gabi ko iyang tinaid kanak. Anya no ka rin mang kanita alang bengi alang aldo agkatan ako ng Apostol Santiago nung no ka rin ing lalakaran niyo. Buriyo na nga kita na yung pangako ng Apostol Santiago kay kayo ng Diyos. Tuki ko, gulot ko. Eni po nung manintong ka, katino kay gulot na makanano ka pong manintong ka nita at sinabi napin ng kapatid. Itong sinabi mong, Anya po, ituloy tala po, nung nino naman po, detang atin mo ni kalang makanyan malyari pong sa biyandang ni kim personalan po, alita mo po mikakuno. Uling iti, kumbensyon niya iti. Nung nanuya po itang kimpilubluban tamo, membro ka, manong kulang ka, uling ating kapong makasaliko, tabi niya ng kabiasnan ning meto nga Diyos kay katamo, para ipangalat tayo, ampong ilalad tayo ka rin kapatid. Eni po, dakal pong salamat, asahan ko po, detang kekatamong masanting nga panyulong, malyari tala pong yapagking mesa, bangkanita, lalo yan sunlag, at lalo tayang akit. Ing kekatang pararas na nimbe, alanang gangaman ng tamo, dakal po salamat. Dakal po salamat at ngayon miras na po yung oras para kayong medyo medal. Dalakata mo po.
Pagdaanan ng kalam, lugod na abeyo, king oras ayeti, pangako yabot ko, ing pangayat yun na mapawaras ke kayo. King ulin anete ning vieyo baslayan, iba't king simula amano daramdam, banala pangako ke kompaniwalan, manano na sana obra yung anariyan, mitipon-tipon ko kumbensyon na tiwa, kitang bane-bane pamakiramdam yo, ating mitatagan lagdaring puso yo, yang kekong pibandyan makagawa kayo. Naman yung galang metong nung mabibiyasayang, igit king megawa king panyolong laltoya, sumangid na nite lalong daragolya, ing kapibabatan yan aki kilala, ing ninoy apamang tinangkapanwalan, king kayang sarili at tineng baslayan, itang pa magkusa lalong yan laltoyan, ing pagkikwanan yu tinkong ang kabitasan, dingaldo lilipas minuto at bulan nyo, dedeno babalik pakaring biyeyo, ening pa kikwanan karing sarileyo, tingkong legasyon may getking gewayo, maging pinunesa ing nino yapaman,
Koring pa nga manong masugat ni ditakman. Ikongan sangeni anak kay anakan. Anggay kong mga tuwa, doktor kong ang banapal. Luntono ke kayo ing mipapanulo. At may pa paglalaw wening sa relayo. At ala ng dinat na numang babatiyo. Tondoing panyulong ing mebiya sanako. Uling ta biyaso nakakalingwan. Kinganggang panggalo yakit nanuman. Ing pamagkamali matne kong sasabihan. Nunema kikilala lon moing ba iyong asal. Naning pain tunan nyo king paman walayo. Simula gangene makaramdam kayo. Pamakiramdam mo yan sana ako. Dating makayat na laman ding puso yo. Matne kong sasabihan yan na lang beyatan. Pangaying kusang loob oing kapwa niwalan. Matwayam ponanak metong awagnayan. Etiye nembako atin yang tibayan. Matning da ralako pakatandanan yo. Potanging kusang lob karing pa maminto. Babandi ng ganap balang sa relayo. Ating pa magkusa king obligasyon yo. Naka ilangan yan ulitan. Noneba lang saglit membro ya liyaman. Biabeya be kayo bayeng pa ragulan.
yang alang ka niyang ganat. Sibulnge ni balen dinganggang delako. Pagkakasakitan ding mino ng mekowa. Pelampang enama kapag obra yan ako. Dapat limbawa iti pamababatyo. Itangi gitili misyon ke nit ketang. Oy nga na bersaryo maging aldoy-aldoya. Matne kung sasabihan nung lang magagawa na. Eluntoy markaning uniones pretista. Mumuna karing sarili at yo. Kabanging inawa yut bebabiening gino. Itang iyan ikomis mo makagising kayo. Kekong obligasyon magko lang kayo. Kinguli naniti ingkan na kung sabihan. Ikong opisyalis tingkong bu ringgawan. Ukol king sentro na banete matangal. Aliwa ye plano makiram damkongan. Nung yakuing kukutnan king lubos yo. Bayo ye ibayo itiyang gawan yo. Ipalto tang muna yaing ka na masentro. Totaling pasirang maragol palayo. Ing sentro nung ako ingke kong kukutnan. Kabanging persaking itika ganapan. Iti pa alayo makiram damkungan. Buri ko mitatag o pamong sakayan. Neng magmis yon kayo mo naking kayarian ya. Lawen yo reng panas alampe kapunda. Kelom ning kaleldo
de titi ti punla koras ning kauran elama balisa gewayo ing sabla era ko parsalanan nanoying gawan yo eyok ko mangkitnan dapat sa sabihan kong kekoda retsan nung muni kala mo yan ay tidatang dapoti tang susi nung tiya kanakwa nanong masulit na ning hanggang buriyo impainto nan ko mo itiyan sa kayo ati pa nibala inge ganaganawo nanong yan kwenta na ning kekong kaburian onong den mitikdo langangat nanggang kayan lawenyeng kayarian pamanat sa diyan bilang detingang gang sentro iti yang kekong kutang enima kanyan man ing balanay kayo nung nanong tulayo yan naman ing tula ko nung nga pa tekdoyeng sentro yan modelo at may git luntoya pawong ne ugnayo king lagyo ning ginno ekutu tutulan bustenyo ning sentro enak ko makialam ang yang dim damye pa ako'y tangkanam lalonda kayo mo dingke kong panamdam o tayong sabihan yo o ba't me nga kukong kay ba't ngen idimdam inawos da kayo susubukan da ko nung nanay sarili yo alayang piblyanan agad-agad bantikdong hanggang mabibiyayang kakong gagamitan pangako deniting katutuan at talang mabayat metong ugnayan pamagda lang tapat na numang beyatan kabiasnan nungatyo ing logod emako lanang sa sigalutan kamo oy tingyang nano buros ng yantula ing logod emako uling biya sanaying
ninuman ke kayo. Ingpuros yang mayap puso makalulan o nanong mabayat nanong magawayan metong awadiyo Diyos na pa kibatan king balang penandit eyo ka kalingwan bayo ko gumulot at ating muriko hingega nagano ang gano benayo lunto ng masanting impaman niya patyo yang kapo repore nangang mababatyo ikosang pengari eyo pa namdaman ngeninong ibiyeko ingkana kungaduan nobena at teyo anak yo ingatan elalong walongob kalat ka latlariat paligid ning sentro deti mamyalong la atinong pamisip nung tinkong bisita lalo nung mabayat ingkatong kulanda kene ko mapure matne kong darala antengke kong guardian babae ngateyo guardian ka eniing ilaring ausan ko mitatag a guardian kelingwa nanawo waring tong kulana at mane nayako guardian na babae ngeni nino bisang maging guardian kaya kayo ay ati yung ngeni Kingaldona ning kekong nobena makisabi kong mayap ikain tungkulan mo pamipulong iya at kombesyon takala salamat ing kekang pamibabata ablasananan ng Diyos ing kekang kapagalan kekong babay nining maging bisang guardian ning Aldona ning nobena mamawos ko alake kayo alam bisa ke kayo ikaw kamalyari o te kagatinik do panganing nobena ing samu kukekang mumuna kang atyo deng anak bantela eboring mamyalong sentroing pa ligid na aldo kapulungan ing guardian at yun na yan esa kang lat-kalat sitsiryaray batan oy ko na manngeni eyo wari tulayan mismong ke kong anak ikayo na'y guardian pangabe ngimiras ke ko lang
kawilan manalangin tamong ananing sabihan niyo nobena ya bukas kalat kayo nung yaning mayakit balukong sibulo at kang akit iteyang yang nano umena kang ngeni at manwa nandakang gawan mo'y tungkulan may sabing nobena ibiena ning Diyos emanam daman ka king lagyo ning Gino Santiago mga kuya dokala salamat ating pang buriko eko susugat nung iti yakas ko ingala lang balo darapat king ibyeko ening kaworasan ing tuto na balunto makikilalaning kasalpantayanan mayaya kitna kong metong kong uliran makikilalaing ti ko matatangal ba't ka rin anak yo aliwa ng lunduyot pakisa bing mayap saning pa ligid yu nung sisin di ko man soy nganggang be ayo ninuman ke kongan alang kasyon yo niyalang nobena o waldo pulong yo nung bisa kong sindi be ay kanayong ketang mi narapat ay di pagbilyana ekoma kuswelo nung yan agawayo ya itiking dapat yo pamipuri luntoyo bibili ra kayo mit mong kayayusan bibili ra kayo king mit mong katatuan bibili ra kayo ketang rampatan ikong sabla eyo ka kalingwan dalanan ning biye kanaku damdam ka ikuko tangeni misyon yan yarina keniyam pon karin ikwayong may biyasa wanong na dapat impanluwal alana oy ning ko utang ko pakiram daman mo ingke kang kusina ning sentro mo nga tiyo magkano iagastos makibat kakako kanita ing sabla itiya baluko kung maniwala nung me baluyan gange kayinyero kingke kang tuknangan
yan kakilala me, gastos magkano yan, sige nung makaniyan, ke kaneng isipan, yan pa manuli mo, kanita kanako, iti mo sabihan, migpabayaya ko, entaye ke balo, kusina layo, metan ko king saglit, bange ka mga lalo. Magkano yun? Wala ang gastos ang simple mo. O, magkano yan? Oy, kang magkano ya, itang pa, rake kang. Ampang pamilya mo, pisopso, pantaya. Ingan adversaryo, yan bayo datang ya. Dapat neng maggawa, yang kutang kukekang. Initipunan mo, ding parake kayo. Ika at anak mo, naman mayo mo. Nung din lakong pyersa, nanoying yain yo. Arapan na ning Diyos, salamat ke kawo. Balo kong magga, nakakayang pambiyasang, uminagkangeni, ingkasuglunganang, yako na yung bala, itiyang inatba, king penanditay ti, king kakong panipang. Detang tutong bisang, bisang man wala nang. Ikang mamuntukan sa guli, tikdokang. Amponi kaping bais at iti manimuna. Ke kayong enisa, gulewa, talakad kang labenyeng iglesia karakalyo bilang sasabihan ngeni ng manwala ko ngan detang si nabi kong ke kayong tipunan itipilan banwang detang mekibat kanyan itala yoreti ket mumunang gawan ikong ni membro ikoyeng kukutnan bisa kayong mambag kusinang meramdam ketang kagiwan yo at lungban wayayan. Yambayo yatikdo makibat na kayo bilang kong maglambis nginipan yatangkong ninumbisang mambag kusinang dimdamyo ningke kong kapatran tikdo lang bisawo. Detang bisang munyesaw, kingke kong kagiwan, nino ke kayong talasalpan taya, tikdola. Tikdola. Lalaki, babay.
Ikaw ang makaluklok kalambisa. Ikaw maniwala. Ikaw nga tsakagulutan. Ikaw nga ting kagiwan, ting kekong biye. Denganggang tinikdo sulat yung lagiurang. Lumakad na kapin, yan tunggal na. Ingbanang mayakit, ampan makilalang. Adwa ko katawo, den pipit nan yula. Ikong sekretarya, ke ko lang puntalan. Tigdo ka sa guling, yen itong galtunggal. King lagyuning gino, ikalalaki puntan. Kapamilataning kasalpon tayanan. Babayi ka rin ka magumpisa. E kamakiabe kare lalaki. Untalan mo orat ang kenggulot. Deta nga gambisa. Deta nga gambisa itas yung gamatyo. Sa kamok mo na nalagyo. Salamat. Ikayong itatala, balo danay ng obligasyon na kanyan, ariyang tane yung tema. Tuklok na kayo. May grantam na kayo. Minunang panahon, tingaduang miyasawang, mengaku laking Diyos, gabunda pisaliyang, yang misa lineyan, nanoing gewara, iti baldugdengan, donasyon yanara, may sabing sa parang, minunang dinatang, may kibati ay ginoo, antong kabayaran, ningke kong pisali, oy ning kabayaran, kapit na king bayan, otseli kutyo yan, nang gewaning ginoo, king oras ay tang, me koya inawa, tinuking asawang, makanyan mo naman, deti miglim lang, Diyos se pabiro, tandanan yung munang
bisa kong magkalap, salamat kay kayo. Eko be sang monye, mo rin sa lamatong. Magkano, yay nga duwan, ke kangan, ke kayong. Kilobo lang bulan, enidam dam kayo. Babaeng may balo, nanoyeng gewanang. Ultimong utsabas, alang ti nagana. Beldog ne ng binye, naggenakana. Itilang mitagan, yan mi panwanan niyang. Lobning limang banwa, yayay biyeyo. Ikongan, ikayo, ing titlong dalan yung. Oy kong mi kayatin, limang dalan nyo. Itiyat lumbanweng, bablekong iyang plaso. Iti lanamo, so panyeng dalan. Bane ko mabigla balang Domingo gawan. Itang pagkalabiyo, babi kong tiyag dinalan. Iti at lumbanwa, umasdan dakongan. Sentro mi tikdola, kumenyad ke kayo. Lakumpe paramdam, ako'y oining gawan yung. Nyang maya rino rin, lintoy nga na bersaryong. Binawar da kayo rin kupyois daralan yung. Lumakad lang bitis sa upyo iti aduan. Nanume legalig kolintoing gastusan. Anggang maragulman kusang lobyo na yan. Era ko pinilit king bakong mambagyan. Ako 5,000, ako ka 2,000. Kakula kong dindam, dapat enikit yu. Kagana kayo pen, ngeniking delakong. Ikayo na yung bala, nung naning gawan yung. Emyan liligalig, kusina muluntoyang. Ang giyang elamon ye, para lang gawan ko yang. Dapat ing katutuan, ting kabayaran na. Niting sablang bagay, salamat miyab yela. Yakuing sinuyo, banal yung tipunan. Ipasis yung eni, retang manamdaman. Itangkad tuang basket, eyo ka kalingwan. Kapatad ning guardian, denero, bubos niya mabawasan. Iti ang suyo ko, damdaman yung.
Diyan yat pagkaloba nanining gamit ko. Balen pa manadsad yan adway ang ukdo. Tatak ning bayong bie metong yang tungkulong. Luguran yung gamit king pamisan-misan. Nung wala akong gamit, nanoy ang sakluan. Ditang tutong gamit at mong kasakit lawan. Si Bolmanwanan kay kaulilayan. Yakuing sinuyo kay kaming mananong. Hanggang ka wakasan darame king biyeko. Kapamilataning mamaniwalayo. Adios ke kong sablang Apostol Santiago. Ang dalangin ko at
Ang Kristo. Kalimutin mo, O Panginoon, pinupuri ka, puso't at kaluluwa. Ikaw ang kailangan ko, ikaw ang sandigan ko, ang tagapagligtas nitong mundo. Ang Kristo. Ang Kristo. Nagmamahal ang pag-ibig mo. Pag-ibig mo. Magsadya lang ka nun. May sadyala pala rin choir na ning pamanad sa ay tatak ne po. O doon dapat tala baka nita din ang tanong pagkakataon kasi rempun tatak. Ren kayong pamanad sad. At yun nalari kayong babo na regalo. Wala nang oras eh.
kiniking tatak ne po. At itak niya mo po yung oras wata po bisa lang mangumusta rin kaya katamang balikbayan ne po. Kaya katamang kapatid na Jesse, ang po yung kapatid na Dina, chula po. O di na tayo po yung kapatid na Jesse, wata atin yung buring kaya tada mensahe po kaya katamo. Kaya tayo po yung kaya katamong kapatid. O yung kapatid Dina, at po. Awa, sige po kay ba na po nini, kapatid na Dina. Muna po payabot ko yung maya pawaras kay Kongan. Masaya ko po. Iling mikitikita mo. Nung pong kukunan nyo ko nung ating progresyo, maragul na po yung progresyo ngigit ko. Ngayon na pong oras sa itiya, dako po Canada. Makatelevise siya po. Ngayon po nung kami, ala kaming time, pota pong kaya rin na albenda kayo. Nung nanuman po yung nanuman mabalita. Kasi bayo po, maya pawaras, yung maya pa kumusta. Kaya katamo pong pengaring medyo midad. Salamat po. Kaya kayo pong... Oo po. Ating pong bayad dyan. Punta pong kayo may bayaran ko yun rin. Salamat po kaya kayong gagawan. Rin kaya katamo pong mamuntukan ng pong gabinetis. Rin kaya kayo pong pamagsigasiging tungkulan. Salamat po. Dakal po yung akakit ming progreso. Kanita po, ditak tamo mo. Kaming kaya nakakanita, ditak tamo po. Kaya ngin pong kabawat at boboy, migtaka ko po kabes na ng manalangin. Kanita pong mag-aral kami keni, tulduan mi po bisan talakad. Pero po, may migtaka ko gabes na ng manalangin ng pong magsalita keni. May ngariya mo pong palang yan nung emitatayis. Pupurulya. Ulim pong palagi lang metatayis. Dakala po rin karela nga gagawa. Hanapin po, munya ko ka rin kayanakan, ating metong abyasang tao. At itayong metong kayanakan, pantunan 80. Anyang migit laking metong ailog. Kalambad na ako pong pantunan tatanga na. Burik po sanang kutang kay kayo nga na nung balo ko biyasa kayo. Sinabi na po, oy niing hayop, kut nanda kayo mabiyaya o meteya. Nga na pong may kibat ning biyasang matuwa, anak, kana, ingayop ayan nga na nung sabyan kong meteya. Bus ni may hingke kang gamat atakit kong mabiyaya. Nung sabyan ko nga ng mabiyaya, bukod may sikmalan nga na mateya. Nano pong sinabi na Dr. Sersal, ding kaya nakan nga na ilang pag-asa na ning balen. Nginipin po kakakit ko. Ing meto nga progreso yapin po yan, ing makatelevise tamo. Buong bansa, nung pong espiritista ka, kakakit na kayong yan yung panahon na ini. Yakakit ko, ngayon pong oras ini, kakakit ako kumustan ko rin Amerika, Canada. Makatelevise ko po kanyan. Reta po nga chuking aluang bansa. Ing kaya kayong pamagpasikap, ang pong pamagsakripisyo, ang pong pamaniwala king kaya katamong Union Espiritista manatilitan po. Pasibay po yung maya pa kumusta, babiyaking ang po kaya kayo, at pasibay may kitikitakan po. Bota po nung gisa ng kayong oras, hanggang tamong alas 12. Kaya po, pasalamat po kaya katamong manungkulan, babiyak ko na po, ibabalik ko na po yung mesa banta po. Or, makapartiya po ito, makapartiya. Salamat po kay katamong kapatid Jesse Gomez ne po. O kapatid Dina po. Antayo, paninayin tayo po. Hindi na pala. O tatalan niyang, sige, kawan tatalan niya, niabiling anak na. Sige. Sige po. Dati po, Manal Bela kayang kay Rening, yan magsalita la kini. Ne. Ing maya paugto kaya kayo nga po. Pasibayo po ngeni mikitikita mo. Gagalgal ko. Malampat na kasing panawoning ako na ako magsalita keni. Madagol na po yung panyulong ngeni. Lalo na po ngeni
ing gadget na nang kabilis akakit tanangan. Ikami po nga tsuke nga liwang bansa, makipagpulong kami mo rin po. Minsan pa ipuyat kami, yak pa na kay pa yung alauna na ng ganingaldo bago mag-start yung kapulungan nyo, Kenny. Kaya po, maswelo kami ngeni, anti kanyang kareng kaya katamo nga tsuke nga bro, da sabi napin Bapan Jesse, manenaya la mo rin, paipuyat la, akakit da kayo mo rin, astos baybayan da yung malilyari, Kenny. Makanyan mo rin na bala mo, kaya beyo na la mo rin po. Buti na mo po yarining kapulungan, napakakaba ng kakakong sabihan. Maya payugtungan po kaya kayo. Dakal pong salamat. Okay po, dakal pong salamat kay katamo pong kapatid Dina. Wala na pong aliwang balikbayan, Ken. What sabihan dahil, labi di na oras, di na tala pong oras. Akin niya ang kayan, lokal. O ngayon po, mayari na yung kaya katama pong pamitipon, i-recap po na lamang po rin, may discuss at may palob ngayon pong aldo ngayon ne po. Ing kapatid tamo po kayong pamanatsad, direng dela na po kaya katamo, tungkol mo rin kaya katamo pong kasalpantayanan ne po. Na kailangan din kaya katamo pong kapatid kayong kasalpantayanan, magigugnayan la, rin kaya katamo pong manungkulan ne po. At makanyan mo naman, yung kaya katamo pong mamuntukan kay King Sibol, ne po, nung ka rin, nung ating kayong pamangailangan ka rin medium edad, kailangan pabaliyo naman ka rin kaya katamo pong medium. At sinabi niya mo rin po, yung pamunta na king pamuntami po, king Diliman, Quezon City, UP, ne po. Delano po retang bagi, may pisabi ka rin. At antimurin po, karetang sabi nila, retang miss yung ID, ne po. Reta pong pamikapag-submit kasi, anyapin po, uling ila may katagong ketang Sabado, anyapin po ila pamibiyereng karela. Ne po, reta pong may katago nilang mibiyere. Pero, reta pong may ID, reta pong alwa, binyedano retang form Kenny, ne po. Sagli lang magawa reta, ne po. Reta pong pamikapag-submit ka retang form, ibiyo no po po, tabang kanita keng, baka ken tutugin Domingo at inalureta, sagli lang mo po reta, ne po. At timurin kayong tatak na mamani muna siguro po atin yung dahilan. At sabi napin, makibalita niya mo, makibalita na laki katamo. Ne po, karempe nga rin na kanu, ning tatak, yung sibol. So siguro po kaya dito daratang pang panahon, sana may kapanahon la rin kaya katamo pong manungkulang kayo. Andiyan mapilan kayo po, karakal yung manungkulang ka rin, andiyan mapilan mo po magpatuki kayo, ne po, aretang mag-ating kayo at least ating ko pong representative, ne po, pagsabi kong mayapita. At yung kaya katamo pong advisor keng konbensyon, ne po, yung kaya katamo pong pengari kay King Dalan, na nung ka rin, sabi napi po tuto ito, dapat talaga umipaladlaretang munikalang dapat tamo pong pisabyan, karas keng ikasulong na ning kasalpantayan. Nanyapin po sabi ko, then pong bawat local center, mag-meeting ko po baka nitanong na anong nakakit yung problema nga malyarin dapat pong pisabyan, i-represent na ko po ng mamuntukan nyo, banta nita ipaladya po kayo ni Munikala. Ne po. Uling po nung dinanda ko ng reseta mo miras na niya, kaya bawat sentro, tunggal mo po uling itang mamuntukan daw, kaya itang representative daw, iya po yung malyaring malub Munikala. Ne po. So siguro kayo tutuki, rin kaya katamo pong bawat sentro, ne po. Mag-meeting kayo, pisabihin nyo lang, retang kakakit yung problema, tamo ba dapat tala pong ibayo, tamo pong gawan, ne po. Anyapin, tsupo kaya kayo. At kayo pong medyo medad, nung ka rin, dela niya naman po, sabi na nung tin problema, sana itamong opisyalis, maging doktor tamo, di nang tayo pong tapal ng nanumang problema. Rin sabihan, gawan tala po, di nang tayo pong solusyon. Ne po. Sabihan tamo itang manungkulan nung nanumang po yung problema ito, itanya po papaluwal. Ne po. Kaya niya mong kilob, kaya katamo pong kapatiran o kaya local center. Ne po. At ang timurin, reta pong uling pong yung kusina na po ng dalan. Ne po, kasulukuyan na ng papundasyon, kaya katamong pengari ka rin. At yung protector ne po minausar at ang bisang
malyaring mamie ketang kagiwanda ne po. Actually po kasi ni yung espiritu ring manungkulan min talagaya pong balik kontribusyon karing manungkulan lalong-lalo na reta pong ating asikan ne po. Sabi na titlong banwa yung titlong libo yung banwa ne po. Kaya may bilagya pong 10,000. So reta pong 10,000 pikayari na po ring manungkulan talaga na ning bali espiritu ne po king kilob na ning atlong banwa. Andiyan ila po bubulad ding manungkulan gawan da naman po ito ne po. So kadwa na po nito reta pong mag-volunteer karetang mamie donasyon para kayong kusina na po ning kikatamong nindalan ne po. Ako no siguro basan tunggal-tunggal ne po. Obre yung basang po tunggal-tunggal. Ali ko na lang po. O sige po. Balo yun o po reta ne po. Nano po kita? Opo. Ito po. Bota pong sisilim ne po. Muntatamo po ketang kikatamong kapatad ne po. Kapatad niya ning kikatamong guardian ne ay bayone. Bayone ne po. Ito po makidamayan tamo po ne po. At ngini ilamo po reta at pasibayo po mayari ning kikatamong awa pala taloritang koleksyon. Ay ni ito. Ren po pisaw-pisaw tamong ngini ita pong merong basket 7,482 la at ita pong second basket 2,805 na po. At ngini po mayari ning kikatamong pamitipon at yung kikatamo pong magpasalamat yung kikatamo pong kapatid Carlos. Yan po yung kikatamo paninayan. Ay sadya tala po rin kakatamong puso. Waman mayari ni kakatang pamanyamba, manyawad tang pasibayo. Mayupayang igpa, dakal pong dakala salamat. Kay bat na po ning kekeng pamanyamba, kilob na ning kekang tabernakulo. Tinipon mo kami yan na kampong matwa, makanyan kumila pong darawon ding balang sarili mi. Na sana makanyan kang tumula karing balang dapat mi, igpa. Nung makananong ngayon oras sa iti, makanyan milang pitipunan ding balang sarili mi, bagerogong makarap at mayap, ampong makasuyo. Gino, dakal pong dakala salamat, kareting babiyayo pong biye, kagumnaning pagkabiye, apagkalubyo kaya kami, at karing balang pisik kaming laman, sana ninuman po yung ating kainan, ampong kapanandaman ngayon oras sa iti Diyos ko, igong me po yung kekang gamat. Apisan mo kaming lihim, bakengan pong mga dinan kapasnawan, persa ang pong sikanan, at tanggapan mi itang kekang upaya, ban malyaring muli keng matula at bitbitan mi itang nabang karing balang puso mi. Oy ni po yung kekeng pamanyamba, karing sablang pengaring at yu karing balang pibale-bale, manandaman, kilubnaning ampunan, adwan ko pong makanyan mo nga pisan karing kekang gamat. Ban kanitay pa karing aldo bukas, ing makanyan mila pa nga kayabe, king malambata panawon king kaming pamanyuyot pamaminto. Antimurin po ay ni po yung kapatid ming manandaman, ameni batan king kekang karinan king kekang kayarian. Anong nuka rin linapit siya keka, king sibul na ning biyetulutan mo sanang, makanyan lang makainom king sibulayti. Baning ninuman pong manandaman, tanggap langan pong kapadanan. Diyos ko, sana po makanyan kang parating manimuna kay kami, at ipanalangin ko la, linsablang kapatid ming makatsuking mga lautalugal, king kapamilatanda po ning karelang maya panasa, karing balang pamilyara. Diyos ko, ipanabili mila po kekang kaulan mula karing kekang gamat. Ela sana malyaring tanggap king nanumang kaligaligan, king nanumang kaparusan. Sana Diyos ko, nung nukaren may kulang payapa, karing balang pamilyara, magbalik langan pong payapang ating bitbitatula, karing balang pusura. Ikpambanalo ini po yung kekeng pamanyambay, king hanggang pong tetakan mo, king kasalpantayanan, igpa maging metong kepong mayapabini, karing sablaming pamilya. Salamat po, ilaring kekeng panalangin ang pong karalungan, ngening kawarasan ay titulutan mo sana, ing manatili ang pasibayong kapayapan, karing balang pamakasublimi, karing balang pibale-bale, ating kekang pamipala magariyangan kay kaming anak mo manibat ng ngeni hanggang wakas. Yan asa. Salamat po. Mayapayama Sibol, po. Tagumpening Bie. Reta po palang may volunteer mag-donate ne po.
Ibeta na lang mo po kaya katamong treasurer kaya PPC 5. O takay turnover na lang mo po. Reta ang bisa ng mamye, ne po. Kaya katamo pong treasurer, Boboy, ne po. Boboy Baluyot, ne po.